Hey. Uyalwazi usizi lomuntu ophunyelwe imali. Uyamazi lo muntu ongalala namhlanje engena airtime. Engenalo ngisho idatha lika WhatsApp, ephatha le phone ecishe 60%. Ongayishada u30 minutes ithi battery full uthi uyayikhipha ithi mic 60% icishe. Kodwa ngakusasa kuse esenemali usevele wathi uyalala ebusuku kwangena izumbulu mayivuka ngakusasa ekseni ahambe uyothi ebuye sephethe iPhone ngoba uvela ikhipha ilahle emgqomeni athi efika iPhone eselahlele ecishayo athi efika kwa iPhone angena qalaze athi ngifuna iPhone 15 ukuthi kusathi kuyamchazela kuyintombazana ukuthi ke ahlukene le ibiza kanje ayibuke kabadinwe athi wesisi wami ngithe ngifuna iPhone 15 angizange ngibuze ukuthi imalini lento ngichazela zona lezi zizomoshela isikhathi awu khona lapho bebeyidonsa ngoba manje babuka yena babuka iPhone 15 ayimawuthi uyabheka lo muntu angithi imali ayikamgezi ifike namhla ebusuku and ungene ngaphakathi ebank wathi ucela ukudraw 50,000 cash kwathiwa awu boti kukhona uhlelo olukhona lwamabhenki lokuthi ungaswapha ezinye izinto ungazenza ngaphandle kokuthi uzuphatha ucash athi wesisi ngicela ungitholele imanager yakho ngoba manje la ngazothi sizolawulana ngemali kanti le mali yami awu khona lapho kube kuxoliswa kuthiwa hayi boti kulungile imali yakho sayina ke la ebesayina sethenge nesikhwama seyahamba ke useyiphethe uyadlula esitolo seyimpahla ezibizayo uyangena ufika khomba ujini lo jini uzogqoka khona manje hayi ukuthi le jini uyana ekhaya uzongena ucocela ama change room ashintshe noma mabe ngamshintshisi la ekhaya uyohamba shintsha ngithi i-shopping mall kunama toilet uyongena khona aphume eseyigqokile seyinkamfulela ngebhande neskipe esikhulu esiyisikhwaxa ngoba usayiza kasenandaba nawo usebheka igama and mehamba mayeqhamuka umbonise ephusha isifuba ethu wenzela ukuthi nibone igama mayeke waqhamuka kini umzwe sethi hey yazi khona iskipa engisibonile sika 4000 ngiyasifuna lesa skipa ngisiodile ayiyasifuna lesa skipa kade ngangisifuna kodwa lo muntu kade ngihlala naye la ubengakazi ayifuna into ezibizayo benigqoka naye ko Edgar's benigqoka naye ko Truett hayi useshintshile usehamba lezi izitolo ezibizayo sekakutshente hey khona isitolo ese Gateway manje ngithe ngiyasifuna leskipa bathi asikho bathi sise Brinton ese Cape Town ngamane ngosibheka khona awu usibani udliwa yini ekhaya uyafika mayefika usefika nama takeaway sefika nama takeaway ushiya umlayeze edlule eminyanga athi ningangiphakeli kuthi kuyabuza kwabashani ukuthi malume sikuphakela athi hayi ningangiphakeli akasakudla ukudla kwala ekhaya sekumnukela kabi yabo medlula ngakubona ungambone sethi secikwa yiphunga lamafutha akasakudla ukudla kwala ekhaya seyavuka ekseni abasamaze ekhaya mayivuka ekseni ngoba namhla ebuya ngosuku lokuqala kubonakala ukuthi unemali wabuye sebuye ehamba ngemoto akakwazi nokuyishayela wayeseshayela umngani sishayela nomngani ongaziwa mawuthi uyambuka ukuthi uyamqhathanisa ukazi umbone endaweni senabangani abasuka komlazi mayehlala enandi senabangani basemlazi angafona phambi kweyena ethe ngisafonela lamajita make namajita semlazi aphila mfethu amajita semlazi aphila hala amajita aphila mfethu yabo mfethu yabo la mawula impilo mfethu isayibuka ngeso la ngeke uye kude nempilo labantu bayaphila mfethu noma bekucabanga noma bekhuluma uyeza ukuthi bacabanga izinto ziyaphambili ngempilo ndoda yini kwenze njani unemali uyithatha phathi phela mina ngasebenza phela imali iyasetshenzwa imali iyabekwa ngayibekela mina kusene isikhathi hawo kunemali akade uyibekile athi ngangi-investile ngeke ngacabanga ukungena kulento yama truck ngabuye ngathi no ngiyithatha imali yami kunento zami engifuna ukuyilungisa impilo yamadimini awuboni la kade sihleli nje bengitrayisile mina bengazi ukuthi vele ngoba ngangitheka kube u5 years so imali yami bengi-investile ngiyithathile ngithe hayi ngeke angiyithathe sengishizile kakhulu kunento engifuna ukuyilungisa nakhona futhi angiyithathanga yonke thi abanginika u2 meter banginika u2 million lo munye u5 bawuvalele ngoba vele inzalo ngiyayithola ukuthi angiyena umuntu othanda ukukhuluma kakhulu ezinye izinto ngiyazenza yabo kodwa ngithule ngoba nakhona la enkampanini ngifakile ngithengile ama-shares hey bafethu yabo umuntu uzohlala nje uhlala ubheka amatoho ngeke ukusize kufanele umuntu usebenze awu khona lapho ke senimgcinile usehambile seyafika amajita amthatha maye wayinentombi naye ayisamaza ayisamthola seneyintombi ezintsha kuzwakala ukuthi emaklabhini
usethenga lobo bubiza utshwala usekathi mayifika sekuthiwa kucela ukuvalwa abuza ukuthi abanike malini usekaxabane nabantu etavern athi babanga umsindo abaxoshwe kuzokhokha yena khokhe abaxosha ahlale yedwa nabangani bakhe senabangani abasha intombi yakhe akasayifuni uma wengane mhlawumbe uma wengane basuka kude akekho umuntu ongazi la endaweni ukuthi lo mfana kade wevuka nale ntombazane naye imzama mase kubhede imnika ngisho imali yokugibela engenamali kodwa namhlanje akasayifuni seshela ngayo ushela ngegama lakhe tshela intombi ezintsha athi hey ntombazane bengithandana naye biyimisile impilo yami iyimise kakhulu impilo yami sengiphumile kuyona nginele ngaphuma impilo kuyona ya impilo yami yahlangana ya right lo yamuntu bazi ukudla imali zami nje usho lezi imali ingene ekuthani zangena ebusuku ziyisambe efonini yangena inotification wavuka ngakusasa eseyisicibi ukuthi kuyezwakala kuzwakala ukuthi usene flat ngazwakala ukuthi usekabonakala driver ngale ezantsi komhlanga koDurban North ebheka majali dadayisayo ukasukela umlungu eyiniselela ingadi egcekeni athi sorry mister how much your offer how much I want to give you an offer I want this house I like the view umlungu adide kaphela athi ubalo ozo like iview yami ozofuna ukungi-offerisha ukuthi ufuna ukuthenga umuzi wami ngesingisi singahlangani ubani yena lona athi umlungu I'm not selling athi hey I'm serious I got the money you want to see usengaveza ngisho i-app ufuna ukukhombisa umlungu ibalance kwi-iPhone entsha angakakwazi ngisho ukuyisebenzisa awu uSibambani kade siyobuza imizi emhlanga hayi kuthiwa wena hayi usho kuncane uthenga indawo ngala uthi uyakha qasha i-TLB ilungisa indawo nakhona ishiya athi hayi le ndawo leyana sengiyiyekile ngoba manje abantu bakuleya ndawo ngathi abantu abangalungile ngathi bayathakatha angifuni ukuyifaka engcupheni uyabona ke lapho usuke sephumile kini ngoba imoto yakho ihlala igcwele abangani mayeke wanibona nishaya ukuthi mawuthi ufuna ukukhuluma naye usuke senikhuluma kabe kahle into engikhiphe kula majiti lento ukuthi abekho serious ngempilo bazi lento yabo njengoba bemila uzophinda ubuye futhi bemila kulowo mzuzu mhlawumbe umile ulinda itekisi edrobheni mhlawumbe benijwayele ukuhlala naye kodwa usuke senikhuluma kubangani abasha angabazi abathole ngoba esenemali esethi la majita aphila lempilo azokuhlala nje yabo njengoba bengimisa bafuna ukungicela o50 be drink bafuna ukungicela ama airtime maye mina ingeke yabo angeke ngikwazi mfowethu kuyimatanisa nabantu abanempilo emile mina yami impilo mfowethu simuve kakhulu sengimuve kakhulu ngempilo sengibuka izinto ngelinyiso yabo nje manje mina angisenazi isikhathi salaba bantu ungakuzwe kuthiwa kade kuyimassage thi ubonakala eselele ngesifuba amantombazane empotopotoze ebhaquza nemassage akayijwayele uyakitazeka nomhlanje uphashile omhlophe otheqwa hawu bathi bamassage aqqubuka insilanga ngoDisemba odlula ngithi vele kwa massage le akayazi uyophuma HLT yena mawuye kuyimassage ubuye umzimba ulula yena wakho vele ubuye usinda ngoba le yanto akade yoyenza akayijwayele useka odikhofu kaMagenbini kwavuka ekuseni ahamba fonela umuntu omdrivelayo ngoba imvamisaba bakwazi nokudrive fonela umuntu omdrivelayo athi asishila edrobheni sekuyahanjwa kufika e-restaurant ebizayo kuyangena ubiza ikhofu mayethi uyaqala uyaliphuza liyababa ikhofu akalizwa abiza acacatha akacelela imanager athi leli ikhofi leli liyabheda leli ikhofi lentombazane nginika ikhofi expire liyababa leli coffee kuthi we say what you mean ngoba this coffee is the best this is a first grade we coffee baze bamtshele ngishika malalo bamtshela ukuthi lirostwe kuphi livunwe kuphi angayizwa yonke leyo nto khona lapha bephuma bamkhumbuze bathi ha phela bhuta ukakhokhi abekhipha u100 awuphose kanje abashiye kanjalo ahambe ngoba kwalento abezoyingenela la vela akayazi mayengena e-restaurant imenu yakhona akayazi ukathi uya order kuvele kuqhamuka into encane engaka eplatini kodwa iplate lakhona lithi 570 ngoba uqala impilo angayazi enakabuzi